Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switching 2020, where we teach indigenous languages. Today we continue with our speedy lessons, looking at lesson number 11, Nako, which is time. By the end of this lesson, learners should be able to identify different times of the day, tell simple time in Sepedi, use time expressions in everyday conversation. Vocabulary: time, nako, 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 nako. Morning: misong, 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 misong. Afternoon: mosegare, 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 mosegare. Evening: mantšiboa, 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 mantšiboa. Night: bošego, 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 bošego. O'clock: iri, 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 iri. Today: lehono, 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 lehono. Tomorrow: gosasa, 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 gosasa. Yesterday: maabane, 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 maabane. Now: bjale, 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 bjale. 5 sentences. I wake up in the morning. Ke tsoga mesong, ke tsoga mesong, ke tsoga mesong, ke tsoga mesong, ke tsoga mesong. We eat lunch at 12 o'clock. Re ja dijo tša mosegare ka iri ya lesomepedi. Re ja dijo tša mosegare ka iri ya lesomepedi. Re ja dijo tša mosegare ka iri ya lesomepedi. Re ja dijo tša mosegare ka iri ya lesomepedi. Re ja dijo tša mosegare ka iri ya lesomepedi. I do my schoolwork in the evening. Ke dira mošomo wa sekolo mantšiboa. 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 I go to bed at 9 o'clock at night. Ke robala bošego ka iri ya senyane. 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 Today I am learning Sepedi. Le hono ke ithuta Sepedi.
Le hono ke ithuta Sepedi. Le hono ke ithuta Sepedi. Le hono ke ithuta Sepedi. Le hono ke ithuta Sepedi. Grammar focus. Talking about time, here are useful time expressions. Mesong, in the morning. Mosegare, in the afternoon. Manjibua, in the evening. Woshio, at night. Example, ke bala puku mesong. I read a book in the morning. Conversation practice. Person A. O dira eng mesong? What do you do in the morning? O dira eng mesong? Person B. Ke ya tsoga ka hlapa gomme ka ya sekolong. I wake up, wash myself and go to school. Ke ya tsoga ka hlapa gomme ka ya sekolong. Language fact. In everyday Sepedi, people often refer to parts of the day, morning, evening, night, more often than exact clock times. Learning these expressions help you sound more natural. Learner activity. Describe your day using 4 sentences. Write the activity in the comment section. Example. Ke tsoga mesong. Ke ya sekolong. Ke ithuta mosegare. Ke robala bošego. Pronunciation practice. Repeat these words twice. Nako, nako. Mesong, mesong. Mosegare, mosegare. Manjibua, manjibua. Bošego, bošego. Le hono, le hono. Go sasa, go sasa. Maabane, maabane. Bjale, bjale. Word of the day. Nako, 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 which is time. Example. Nako ke lehumo. Nako ke lehumo. Nako ke lehumo. Time is valuable. Thank you for watching. For more videos, please go to Code Switching 2020. Thank you.